Dem baş temaşi kerdoxê Rumet Giranî. Ez donî bernameyê xwe de behsê cuya Pirincîzade Feyzî Bêgî bikerî. Bakurê Kurdistanê de başkent Xirab xêlê portreyê balkêşî civiyayê. Tayînan awa îşgalkeran de ajnî kerd, tayînan zî vera kolonyal kerdoxan têkoşîn kerd. İnanêk weyîrê nasname û têkoşînê xwe nêvê ciyayê bira, portreyek Pirincîzade Feyzî Beg bî. Feyzî Beg serra 1878 de amet de amevî dinya. Baviyê ji Pirincîzade Arif Efendi, amet de merdim û zaf şinasnayî bî. Ey amet de hem şarêdarî hem zî parlamenterî kerde. Arif Efendi hema wextê de xalê Ziya Gökalpî bî. İnan her tim yew bînan re baştî dabî. Tayî çimeyan de derheqê tekliyeka înan de anekdotek yeno vaten. Serra 1894 de Lîseya Amîdî de serebûtek ewimiya. No dem wendigehan de wendikaran her tim padişahê me ti zaf bicivî vatene. Rojekê wendikaran şarê me ti zaf bicivî wat. Goreyê termînan Ziya Gökalpî serkeşiya înan kerdo. Sebakê Gökalp birazayê Pirincîzade Arîfî bî, no serebût cuya Arif Efendî sero xeyle esildar bî. Cuya Pirincîzade Arif Efendî de çiyeko ku zaf bala anzeno pirkevdişê Armenyono. Tayî çimeyan de yeno zanayêneke Arif Efendî serra 1893 de amet de tewre pirkevdişê Armenyan bîyo. Arif Efendi serra 1908 de meşruiyetê didîn la tepya sey parlamenterî ame veçinetane. La parlamentariya ey zêde devam nekerd. Dest sarînê adara 1909 de şî heqiya xwe. Mergê ey redima razê ey Pirincîzade Feyzî Begî arze endam kerd. Feyzî Beg zî sey babiyê xwe tewrî polîtika bî û amet de partiya Yewî û Aver Şiyayîşî bi Tirkî İttihat û Terakî Partîsî ra parlamenter bî. Ey çar parlamentoyanê İmparatoriya Osmanlî de za girewt bî. Ma tewr zaf wextê pirkevdîş yan jenosîdê Armenyan di raştê nameyê Pirincîzade Feyzî Begî yene. Amet de serra 1905 de aşma adara ra tepya amadîkariya jenosîdî dest pêker bû. Çarçeva planî de Doktor Reşît Beg sey walî ame tayîn kerdene. Bi rastî Reşît Beg keyki waliyê Musulî bî, vezîrê Karanê Zerreîyê İmparatoriya Osmanlî Talat Paşa ile tayî telegrafî Rusna bî. û cirê vat bî ki o do vera Armenyan raya tewr kilni biyar oca. Bi xwe doktor bî û Armenî ise mikrobê ziyankarî binayê. Reşît Begî bi cerga Çerkes Harûnî vîst hêştinê adara 1900 destpanc di ameyê amet. Pirincîzade Feyzî Beg vera zişî. Derheqê tekliya Pirincîzade Feyzî Begî tarîhnasê Tirkî Ayhan Aktarî çend sêvre verî rojnameya Agosî re meqaleyekê nûşt bû. Mana meqale ra xêlê zanayîşan yene. Doktor Reşît Beg badeke ame amet tiya de heyetê tahkîkî rona. Miyanê nî heyetî de Pirincîzade Feyzî Beg zî est bî. Goreyê fermanê Talat Paşayê heyetî dest pê tespît kerdîşê merdimaneke leşkerê ra Remayî û çekaneke taxa Armenyan de nimitibî kerd. Talat Paşayê qaymexam û waliyan rê nûşt bike mabênê Armenyan de îhtimalê xweverdayîşê est o. Bi fermanê heyetê tahkîkî xêlê Armenî tepîşiyayî û zindan de kişiyayî. Goreyê temînan serra 1910 de amet de nêzdî 50,000 Armenî civiyayên. Walî Doktor Reşît Begî bado qeyd kerd ki zindan de seva tepîşteyanê Armenyan za nemanîne û verniya têgerayîşê Armenyan negebe. Gulanê 1905 de Talat Paşayê re telgrafek nûşt û waşt ki Armenyan sürgün bikero Musul û Botan. Tiya de reyne nameyê Pirincîzade Feyzî Begî yeno binayene. O heta Botanî şî dewan û bajaran de vera Armenyan propagandaya qelerînî kerde. Ey Kurdan revat ki
Haydayan İslamiyeti biyareza. Armenyan pero kırbikere u teyna tekli kenekan civanan mebe. Sıkı tüme feyzibe gidi kenekan civanan gavurandı zivciyiş caizbi. Pirinci zade feyzibe keyki agera hette Hasan keyfidi kınare çeme Dicle'ydi deva şikeftadı fındar. Uzadı eşire Ramani ziyaret kert. Serkeşa eşire Perihan hanımıdı pevinayiş kert. Yev Ladze Perihan'ı emini miyane arteşa Kazım Karabekir'di vezife birevtini. De domane ayı bini Ömer u Mustafa devde civiyayemi. İnan sero tayı suci eşti. Rıkma ka feyzibegi revş zanayene ni domani xoda ardi Ahmet. Seba kırkevdişi Armenyan hetkariya ni de merdiman lazım bi. İnan Vali Reşit Bey reydi pevina işkert. Vali idzirevat ki Armenyan bikelekan seri teme Dicle'ydi beri teberi bajari u bikişe. Zert u mücevherane inan bigere. Nemi inan mri biyare. Ma do inan bide hilali ahmeri. Birasti Reşit Bey'i xeyli zerde Armenyan sebaho habernay. Pirinçizade Feyzi Bey'i seba nefi kerdişe Armenyan tayı listeyi amadı kerdi. Goreyeni listeyan be hezaran Armeni hete Mustafa u verira ameyi kırkerdene. Doktor Reşit Bey'i zanayene ki heme inan sucek arca. Eşe kerdene ki Mustafa u Ömer ni suci hatta peyni ne nemene. O zikerdohe ni suci bi u kiştoh bi. Sabah nimetişi suci ve fermanı Reşit Bey'i Mustafa u Ömer deva tilaloya amedidi ve deste cerga Çerkes Haruni kişiyay. Neticeye şerri dünyayı yüvilidi devlet-i Osmanlı letibi. Der hakkı jenosidi Armenyandı muhakeme kerdişi dest bekerd. Pirinci zade Feyzi Bekzi ame muhakeme kerdene. U çeli hazarı nüsyu des nüydi ame nefi kerdene grava Malta. Tiyadı de sirmen u serra hazarı nüsyu üst yüydi Maltara agera. Keyke Ankara'dı hukmato nevi Roniya sarı nüştişi pirinci zade Feyzi Bekzi avuriya. Fora tegerayişo Kemalist vayiri kerdohane şiddete vera Armenyan. Yani Kemalisti der hakkı kırkevdişi Armenyandı vayiri politikaya İTP'yi veciyevi. Bir kontekstide zaf numuneyi esti. Mavacı kaymakame Qezaya Boğazliyaniya Sancağı Yozgati Kemal Bek amelse şehide neteveyi kabul kerdene. Mılkok Armenyan ra mend diyakeye Feyzi Bey'i destpeki avan biyayişi komara Türkiye'de kiri termini veziriye avani kerdi. Ni prosesidi nameye ba husus vekte konferansı açtığı Lozan'dı Amer Rojavı. Konferansın ki mabene desu yevili teşrina peyneye 1920'de o 20 Temmuz'a 1920'de kavimiye seba ameye koy Türkiye utebi şaran zaf giring bi. Seba konferansı Türkiye razı delegasyonek ame diyar kerden. Vezir-i Karan-ı Teberi Türkiye İsmet İnönü serike delegasyonu bi. Delegasyon da Ahmetra de merdimi esti. Parlamenter Zülfü Tirel u vezir-i Avani Pirincizade Feyzi Bek Sehet Karan Tevre delegasyonu bi. Peyniye konferansıydı seba kurdan ubudiyet ve cihani. Rejime Kemalisti kurdan re dafıkeke amadı kerdi. U parlamentarane kurdan gınayına dafıkıro. Tayi ve cihayı parlamento uzadı hınca herimi görüntü kıra. Ni kontekside bu taybiti name Hasan Kheri Bey'i zaf musiyeno. Teore Zülfü Tigreli o Pirincizade Feyzi Bey'i zaf yine rehni kerdene. Sıkı inan der hakkı kurdandı Lozandı ed şiyek neker. No vaxt Ahmedra siyaset medar u doktor Mehmet Şükrü Sekbani vera Lozani ne razı biyayişi xo mojnavi. Serra hazara nüsü biz dinidi mektube kabul sername kurdi Türkanra çuvazene müşt. Na mektubu ve Pirincizade Feyzi Bey'i hükümeti Türkiye'de şavutu. Sekbani yoku kanuni
بنگی 1920 را تایی ماده شخونای حکومت پهسنا. پرینچی زاده فیزی بگی بادو دم خوردایش شیخ سیدی دزی رول خوی اتحادکاری خواهی کرد. که خوردایش سر را 1925 دست بکرد احمد میتاد کلاباlık vali Ahmedi Bey. Yine o fikriye ne ki mabene Feyzi Bey'i o kalabalık idi fikri estvi. Yani Feyzi Bey'i sebep pankerdişi kuverdayişi dezgehan devletleri hetkari idai. Nuştoğda Ayşe Günaysu ni kontekside nuşte ekoye bir sername kır kerdohane devlemendane Diyarbakır ra keye birinci zadey de diğer kenakı Feyzi Bey kerdoho yevini etliyaman o nefi kerişambi. İse medra Feyzi Bey'i serra 1920 havtide nişane Xoseri girevik bi. Feyzi Bey serra 1920 de mert. Eyra merdim o teor namdar beguman Cahit Sıtkı Tarancı bi. Tarancı Lazı Bekir Sıtkı yok. Vanekı Bekir Sıtkı kere mılkanekı Armenyan veraday devlement diyor. Bıkılmi Keyye Prinsizadeyan hem kontekste jenosidi Armenyan hem zi Persa Kurdudu tarihti zaf xeleyti girdi çeviri. Temaşe kerdoxi kıymetini bername yematiyadı qeydiya. Sarsala şıma bombarek bo. Vasterra nevi şımare azadi biyaro. Kerem xora kanal ma YouTube're abone bube. Kızır şımadı heval bo.